Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Legealdia hasieran aipatu nuen, naiz eta Gobernu Kontseiluaren berri Irune Berasaluze gure bozore amaleak eman, noizen behin tarteka etorriko nitzala neu ere Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri ematera eta aldi berean ere gaurkotasuna duten hainbat gaien inguruan Gipuzkoako Foru Aldundiaren posizioa jendaurrean jartzera eta gaurkoan horixe da egitera goazena. Gaur Gobernu Kontseilua izan dugu, otsaileko azkeneko Gobernu Kontseilua asteartero izaten duguna, eta Gobernu Kontseiluan hainbat erabaki hartu ditugu, baina bi dira nagusiki aipatuko ditudanak eta horretaz aparte beste bi gai ere mahai gainean jarri nahiko nituzke gaur zuekin konpartitzeko. Gobernu Kontseiluan hartutako bi erabakiak dira, lehenengoa euskararen sustapenarekin zerikusia du eta bigarrena gure enpresetako zibersegurtasunaren sustapenarekin, eta horietxek dira jarraian azaltzera noana. Lehenengo gaia gaur Gobernu Kontseiluan onartu duguna izan da hain zuzen ere euskararen diru laguntzak. Badakizute euskaraldia ate joka dugula, laster izango dugu gure artean, maiatzaren 15-tik 25-era izango da euskaraldia eta hori prestatzen ari gera, baina honen inguruan emango dizuegu informazio gehiago aurrerago. Guk etengabe lan egiten dugu hain justu euskararen erabilera sustatzeko, euskararen ezagutza sustatzeko eta lan horretan jarraitzen dugu eta gaurkoan hartu dugun erabakiak horrekin dauka zerikusia zuzen. Diru laguntza deialdia da onartu duguna, lurraldeko eragile, enpresa eta elkarteen proiektuak garatzen laguntzeko. 610.000 laguntza da onartu duena gaur Gipuzkoako Foru Aldundiak, 3 lanlerro dira lagunduko direnak diruz. Lehenengoa proiektu eta jarduerak laguntzeko baliabideak eskainiko dizkiegu elkartei, baliabide ekonomikoak, bigarrena itzulpen praktikak egiteko bekak lagunduko ditugu diruz, eta hirugarrena edukiak euskeraz sortu eta hedatzeko baliabide ekonomikoak bideratuko ditugu, hain justu IKT alorreko enpresa eta elkarteentzat. Horiek dira euskera sustatu eta hedatzeko diruz lagunduko ditugun proiektuak. Iaz, aipatzearren 73 proiektu diruz lagundu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiak. Hori etxek dira, edo hori da gaur Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu duen erabakia, badakizute Gipuzkoako Foru Aldundiak garrantzia handia ematen diola gure komunidade izaerari, eta noski euskera ardatz nagusi da gure komunidade izaera horretan, eta bide horretatik jarraituko dugu etorkizunean ere. Bigarren erabakia gaur Gobernu Kontseiluan hartu duguna, aipatu dizuedan bezala, zibersegurtasuna sustatzeko gure enpresetan, hori da diruz lagunduko duguna, deialdia da gaurkoan onartu duguna, 400.000 euroko diru laguntza ontzat eman du Gipuzkoako Foru Aldundiak bere Gobernu Kontseiluak. Helburua da, enpresei laguntzea digitalizazioaren erronkei segurtasun bermeekin erantzuteko. Gaitasunak sendotzeko, alde batetik eta bestetik ere proiektuak garatzeko. Alegia, zibersegurtasuna areagotu enpresetan eta beste alde batetik ere proiektuak garatzeko diru laguntzak dira onartu ditugunak. 2025ko deialdia onartu dugu beraz. Aipatzen nuen bezala, 2 lerro dira, alde batetik analisia eta bestetik garapena, lehenengoari dagokionez analisia izango litzateke enpresetan zibersegurtasun industrialarena, hori analizatzeko dirua baliabide ekonomikoak bideratuko ditugu, enpresei ziurtasuna emateko. Zibersegurtasuna bermatu behar den momentu honetan analisi bat egiteko enpresa industrialetan. Eta bigarren lerroa, produktu industrial ziberseguruak garatzera bideratzen da. 135.000 euro bideratuko da bigarren lerro honetara. Lehenengora 265.000 euro bideratuko diran bezalaxe. Digitalizazioak askotan esaten dugu aukera handiak eskaintzen dizkigu eta beharrezkoa dugu gure enpresetan, baina aldi berean ere arrisku berriak sortzen ditu eta arrisku horiei aurre egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak bere estrategia indartzen du, zibersegurtasunaren alor honetan diru baliabideak eskainiz Gipuzkoako enpresei. Aldi berean ere, jakin zibersegurtasunerako
estrategia ere noski martxan dagoela eta horrek ere zerbitzua eskaintzen diela Gipuzkoako enpresei. Horiek dira gaurkoan Gobernu Kontseiluan onartu ditugun bi gai. Beraz, diru laguntzak enpresei laguntzeko eta diru laguntzak euskeraren sustapena eta hedatzean laguntzeko. Horretaz aparte, beste bi gai dira gaurkoan aipatu nahi ditudanak, gaurkotasun handia daukatenak. Bestelakoak ere egon daitezke eta horren inguruan ere noski erantzuteko preste egongo naiz, baina bi gai hauek benetan Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat ezinbesteko dira eta hortaz etorri nahi izan dut zuekin komunikazio hau egitera. Lehenengoa zerga erreforma eta bigarrena abiadura handiko trena. Horien inguruan sakontzera nator gaur. Lehenengo gaiari dagokionez, zerga erreforma. Honen inguruan hainbatetan hitz egin dugu eta hainbatetan komunikazioak egin ditugu, baina gaurko merezi du gaurkotze bat. Badakizue Gipuzkoako batzar nagusiek bide eman diela edo ontzat eman duela zuzenketak aurkezteko epea otsailaren 27 atzeratzea. Beraz, otsailaren 27an aurkeztuko dituzte, azken eguna hori da, Gipuzkoako batzar nagusietako talde politikoek beren proposamenak aurkezteko batzar nagusietan. Momentuz jaso ditugu proposamenak Alderdi Popularrarenak eta Elkarrekin Gipuzkoarenak. Alderdi Popularrak aurkeztu dituen proposamenak eta guri ezagutarazi digutenak daukaten eragina baliabide publikoetan oso importantea da. 380 milioi euroko eragina dute Alderdi Popularrak aurkeztu dizkigun proposamen horiek. 380 milioi euroko inpakto negatiboa baliabide publikoetan, bai? Eta Elkarrekin Podemosenak aztertzen ari gera momentu honetan. EH Bilduk ez dizkigu bere zuzenketak pasa, baina bere lerro nagusiak, ildo nagusiak bai aditzera eman dizkigu eta horiek duten inpakto negatiboa Gipuzkoan 160 milioi eurokoa da. Hau azpimarratu nahi dut zergatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbatetan aipatu duelako guretzako zergak, sistemak edo guretzako fiskalitateak bi helburu nagusi dituela. Alde batetik, baliabide publiko nahikoak eskaintzea zerbitzu publikoak eskaintzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gainontzeko erakundeek, eta bestetik eragiteko tresna ere badala erronka hainbat erronkatan. Eta zentzu horretan jarri da martxan gogoeta bat reforma fiskalaren ingurukoa. Bi helburu dituena, eragin eta bestetik nahikotasun finantziaroa eman administrazio publikoei. Guk ikusi ditugun proposamen horiek sekulako inpaktoa dute baliabide publikoetan. Ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiarenean, baizik eta gainontzeko erakunde publikoetan. Bai? Aipatu dut, Alderdi Popularraren proposamenen eragina 380 milioi eurokoara, berriro diot, oso importantea da. Kontuan izan, urtean 6.000 milioi euroko diru bilketa egiten duela Gipuzkoako Foru Aldundiak. Beraz, inpaktoa oso altua da. Eta EH Bildu naiz eta bere zuzenketak ez dituen oraindik jakitera eman, ildo nagusiak bai ezagutzen ditugu, eta horien inpakto negatiboa diru bilketan 160 milioi eurokoa izango litzateke. Oso altua beraz. Eta Elkarrekin Podemosena aztertzen ari gera momentu honetan. Hori da gaur egungo argazkia, bai? Gaur egungo argazkia zerga erreformari dagokionez. Horrek esan nahi duena da ariketa handi bat egin beharra daukagula alderdi politiko guztiekin. Alde batetik, mahaigainean jartzeko zenolako eragina edukiko luketen beraien proposamenak baliabide publikoetan baldin eta horrela aurrera aterako balitz. Beraz, honek eskatzen duena da benetan ariketa serio eta sendo bat honen inguruan gogoeta partekatu bat egiteko. Guk arduraz jokatuko dugu bide honetan. Negoziaketa oraindik hasi besterik ez da egin, bai? Arduraz jokatuko dugu eta adostasunak lortzen saiatuko gera, baina argazkia hori da. Beraz, badaukagu bide oso bat egiteko eta bide horren hasieran besterik ez gaude. Eta bide hori egiteko prest gaude, sinistuta gaudelako. Bai Gipuzkoako gizarteak behar dituela administrazio publikoak, zerbitzu publikoak eskainiko dizkienak sendo, eta bestetik ere momentu honetan hainbat erronka dauzkagu eta erronka horiei ere erantzuteko gaitasuna eduki behar dugu erakunde publiko guztiok, bakoitzak bere eskumenen baitan, guk baditugu gureak eta horiek baliatu beharrean gaude. Beraz, prozesu horren hasieran gaude, baina argazkia hori da, bai?
Eta noski, guk eragin eta zerbitzu publikoak eskaini eta oreka bat eduki behar dugu, bai? Ze eragiteko gaitasuna eduki behar dugu, baina aldi berean ere zerbitzu publiko horiek eskaini eta oreka bat bilatu behar da. Eta oreka hori bilatzea hori da ariketa bat konplexua dena, baina bide hori egiteko prest gaude. Eta egingo dugu bide hori. Reitero, y lo voy a decir también en castellano, que la negociación en relación a la reforma fiscal va a ser compleja y que estamos al inicio de las negociaciones. La foto que tenemos actualmente en Guipúzcoa es, conociendo las propuestas que se han realizado por parte de algunos grupos políticos, conocemos la propuesta del Partido Popular y la propuesta del Partido Popular tiene un impacto negativo en los fondos públicos de 380 millones de euros. La propuesta que hace EH Bildu, que a pesar de que no la conocemos con detalle, conocemos sí las líneas generales y el impacto que tendría la propuesta que realiza EH Bildu sería de 160 millones de euros menos para las instituciones públicas, y la propuesta de EH Bildu la estamos analizando en este momento. La fiscalidad tiene un doble objetivo. Por una parte, generar recursos suficientes para ofrecer servicios públicos y, por otra parte, también ser una herramienta que pueda ayudar también para hacer frente a diversos retos. Y tenemos que buscar un equilibrio entre todo ello para poder disponer de recursos suficientes por parte de todas las administraciones públicas y no solamente la Diputación Foral de Guipúzcoa, y al mismo tiempo tener la capacidad de incidir en materias que son fundamentales para el territorio de Guipúzcoa y para la ciudadanía de Guipúzcoa. Y, por tanto, vamos a buscar un equilibrio entre ambos aspectos. Estamos al inicio de las negociaciones y tenemos todo un camino que recorrer, pero la foto que tenemos actualmente es la que acabo de describir. Este camino lo recorreremos, vamos a actuar evidentemente con mucho rigor y con mucha seriedad. Y desde luego lo que no haremos y lo que no haré en ningún caso es entorpecer este camino, que va a ser complejo. Bigarren gaia gaur mahai gainean jarri nahiko nukeena Gobernu Kontseiluko erabakien kanpo dagoena, baina gaurkotasun handia daukana. Abiadura handiko trenari dagokiona hain zuzen ere. Asteburu honetan eta atzo bertan ere hainbat adierazpen ezagutu genituen komunikabideetan, eta horietako askotan lotunea Gasteiztik egitearen aldeko apostua egiten zen. Apostua baino gehiago ere, batzuk esaten zuten edo Gasteiztik edo beste inondik ez. Horrek benetan asko kezkatu du Gipuzkoako Foru Aldundia. Asko kezkatu du Gipuzkoako Foru Aldundia alde batetik ministeritzak pendiente daukalako txosten tekniko bat, eta txosten tekniko hori izango da oinarri gero erabakia hartzeko garaian, eta bestetik txosten tekniko hori egiteko zundaketa batzuk egin behar dira Gipuzkoako lurraldean, eta zundaketa horiek ez dira hasi. Eta momentu horretan alegia zundaketak hasi ez, txosten teknikorik egon ez, eta arduradun publiko, politiko batzuk horrelako adierazpenak egitea, batzuk fribolitate handiz, asko kezkatzen gaitu. Azpiegitura hau ezinbestekoa da gure lurraldearentzat, ezinbestekoa da gure herriarentzat, eta azpiegitura honek lotura ezkiotik eduki beharra dauka. Horrela sinisten dugu eta horrela berretsi nahi dut gaurkoan ere. Guk apaltasun eta errespetu handiz esaten dugu, baina irmo esaten dugu. Gure apostua Gipuzkoarentzat eta gure herriarentzat ezkio itsasotik da. Lehiakortasunaren ikuspegitik, ingurumenaren ikuspegitik, onena ezkio itsasokoa da. Eta eduki behar dugu erakunde publikook begirada luzea, horrelako planteamenduak egiten direnean. 150 urteko ibilbidea izango duen azpiegitura batetaz ari gera. Konbentzituta gaude Gipuzkoarentzat eta gure herriarentzat onena ezkio itsasoko lotunea dela. Eta azkeneko egunetako adierazpen hauek izugarri kezkatzen gaituzte. Eta kezka horren aurrean ez gera konformatzen pasibidadez hau ikustearekin, eta gure jarrera publikoki berriro ere berresten dugu.
Eta aldi berean, Espainiako gobernuari eskatu diogu, puente ministroari eskatu diogu bilera bat, honen inguruan informazio emateko zuzenean, gardentasun osoz eta aldi berean adierazteko kezkatzen gaituela asko, azken egunetako adierazpen hauek, batzuk berriro diot, alde batera uzten dutenak Ezkio itsasokoak, beste batzuk Gasteizkoa soilik kontuan hartzen dutenak, eta beste batzuk erabat friboloak direnak, kezkatzen gaitu ea guzti honen atzean ez ote dagoen estrategia bat prestatzeko aurrez hartutako dagoen erabaki baten aurrean. Zundaketarik ez da egin, txosten teknikorik ez da egin, eta guri eskatzen baldin bazaigu etxoiteko txosten tekniko horri, etxoin dezatela gainontzeko erakunde publikoek ere. Gaia oso serioa da. Gure herriaren eta gure lurraldearen etorkizunaz hitz egiten ari gara. Eta hortaz berriro diot, errespetuz eta apaltasunez, baina aldi berean irmo. Gai hau oso importantea da gure lurraldearentzat, oso importantea da gure herriarentzat, eta ez dugu horrelakorik onartuko. En castellano también, brevemente, durante estos días, este fin de semana y ayer mismo, escuchamos declaraciones en relación a la Y vasca. Informaciones, comunicaciones que nos preocuparon muchísimo. En primer lugar, porque hubo algunos representantes políticos que hablaban de que la conexión iba a ser a través de Vitoria sí o sí. Otros que hablaban con absoluta frivolidad de una infraestructura vital para nuestro territorio y para nuestro país, y otros que han tenido incluso un cambio de posición en muy pocos meses, cosa que nos preocupa. La Diputación Foral de Guipúzcoa, con el máximo respeto y también con humildad, pero con absoluta firmeza, se reafirma en que la conexión, la mejor conexión para Guipúzcoa y para nuestro país es la de Ezkio itsaso. Desde el punto de vista de la movilidad, estamos a las puertas de una revolución también en este ámbito. Tenemos, por una parte, la pasante ferroviaria de Donostia, la transferencia Irún-Bríncola y la llegada del tren de alta velocidad. El TAV es una pieza clave en este engranaje y no vamos a permitir que se tomen decisiones a la ligera en una materia tan importante como esta para nuestro país, para su competitividad, la descarbonización y el servicio público a la ciudadanía. Hemos solicitado una reunión con el ministro Óscar Puente para conocer la información de manera directa, de manera transparente y transmitirle a sí mismo que nos preocupa que estas manifestaciones se estén realizando de una manera que puede parecer orquestada y que puede parecer una estrategia para una decisión que se ha tomado ya sin haber realizado ni tan siquiera las catas ni el informe técnico. Y, por tanto, si la Diputación Foral de Guipúzcoa debe esperar a este informe técnico, también deben hacerlo otros representantes políticos. Es un tema vital para Guipúzcoa y es un tema vital para nuestro país. Por tanto, insisto, con respeto y humildad, pero al mismo tiempo con firmeza, defenderemos esta infraestructura que es vital para nuestro territorio y para nuestro país. Y este tipo de manifestaciones no las vamos a permitir. Una infraestructura, insisto, que es vital. 20 minutu gutxiago, 20 kilometro gutxiago. Aldi berean ingurumen ikuspegitik hobea da. Epe luzeko begirada behar dute erakunde publikoek. Eta hori da eskatzen duguna, eta gardentasuna eta seriotasuna. Hori etxe dira gaurkoan zuekin konpartitu nahi genituen gaiak, hortik aurrera norbaitek galderaren bat izango balu, edo zerbaitetan sakontzea nahi izango balu, erantzuteko prest nago. Sí, hablaba de cambio de criterio en algunos casos en los últimos meses. No sé si se refiere al Gobierno vasco, que en las alegaciones presentadas apostaba por
por la vía de Ezkio Itxaso y que ahora, bueno, pues el consejero decía este fin de semana que tenía que ser Vitoria o no sería. El cambio de criterio, me refiero al Partido Socialista de Navarra en este caso, que en un principio apostaba por la conexión a través de Ezkio Itxaso. En el debate que se suscitó en el Parlamento de Navarra se abstuvo frente a esta cuestión y ayer, de manera sorpresiva, vota a favor de la conexión, o bueno, se declara a favor de la conexión a través de Vitoria. Es un cambio de criterio que nos preocupa muchísimo y nos preguntamos qué es lo que hay detrás de esto. ¿Echó en falta ayer que su socio de gobierno respondiese a sus compañeros navarros y alaveses? El gobierno de coalición en la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un criterio muy claro en relación a la conexión, que es la conexión de Ezkio Itxaso. Yo les puedo asegurar que en este caso no hay ningún tipo de fisura con el Partido Socialista en el gobierno foral. Yo soy la diputada general y represento a todos los diputados y a todas las diputadas de este gobierno. Y me expreso en nombre de todos y de todas ellas. Beste kontu bat dakarkit nik. Bai. Tasa turistikoarena, oraindik ez dago ezer, printzipioz jaurlaritzak 6 hilabeteko epean zerbait proposatzeko zera hartu zuen gobernutik, baina kontu hori atzeratzen ari da. Gaur bertan Donostiako alkateak berriz ere esan du nahi luketela hemen jaso eta hemen kudeatzeko tasa izan dadin, eta diputazioaren aldetik, segun azkenean zer dan, ze impuesto klaseo tasa edo nola ikusten duzu, nola izan beharko lukela? Edozein kasutan zerga izango da, alegia. Ez da tasa edo zerga, beti izango da zerga bat. Bai, tasa bat izateko kontraprestazio bat eman behar du erakunde publikoa. Kasu honetan ez dago. Beraz, zerga izango da, hor erabaki behar dana da, zerga izango dan herrietakoa edo izango da jaurlaritzarena. Bai? Bi bide egongo dira kasu horretan, zerga edo Eusko Legebiltzarrak erabakitzea edo zerga Gipuzkoako batzar nagusiek erabakitzea. Guk horretan badakizute ibilbide bat eukidegu, horren inguruan kezka batzuk zeuden ogasunaren ikuspegitik, kezka horiek argitu dira, eta Gipuzkoako batzar nagusiek baldin eta erabakitzen baldin bada, zerga hori izango dala lokala, Gipuzkoako batzar nagusiek eztabaidatuko dute hori eta Gipuzkoako Foru Aldundiak foru arau proiektua prestatuko du. Orain ikusi beharra dagona da, zerga hori lokala izango dan edo zerga izango dan jaurlaritzak kudeatuko duena. Baina edonola ere, ogasunaren ikuspegitik geneuzkan kezkak edo geneuzkan kezkak erabat argituta daude, izan daiteke lokala, batzar nagusiek arautu dezakete eta Gipuzkoako Foru Aldundiak prestatu proiektu hori eta horretarako prest baldin eta erabakia hori baldin bada. Baina edonola ere berriro diote, ez da tasa edo zerga, beti izango da zerga bat. Bai, por una parte señalar que siempre y en todo caso va a ser un impuesto, no es una tasa turística, es un impuesto turístico. Lo que hay que aclarar es si va a ser un impuesto municipal o si va a ser un impuesto que va a llevar adelante el Parlamento Vasco. En cualquier caso, en la Diputación Foral de Guipúzcoa queríamos acordar con el resto de instituciones si eso era posible hacerlo como un impuesto local y, por tanto, habilitarlo a través de, o ponerlo en marcha a través de un proyecto de norma foral que tendría que elaborar el Gobierno foral. Eso, teníamos dudas al respecto, pero esas dudas se han despejado en el órgano de coordinación tributaria. Ese fue el compromiso que adquirimos también en Juntas Generales de Guipúzcoa. Por tanto, ese impuesto lo puede llevar adelante el Gobierno foral a través de un proyecto de norma que luego se tendría que aprobar, por supuesto, en Juntas Generales de Guipúzcoa, y también podría hacerlo el Parlamento Vasco mediante un impuesto del Parlamento Vasco. Pero eso es lo que queda por aclarar, si va a ser municipal o si va a ser del Gobierno. En cualquier caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa dispuesta a llevar adelante este proyecto de norma foral si se decide que así tiene que ser. Una vez despejadas esas dudas, ¿la Diputación se inclina por alguna de las dos opciones? La Diputación Foral de Guipúzcoa lo que va a llevar adelante es un proyecto de norma foral en el que, en su caso, si así se establece, para que el impuesto sea absolutamente local, y yo ahí he visto y soy conocedora del debate que hay, y la Diputación Foral de Guipúzcoa no se va a decantar
por ninguna de las dos opciones. Lo que sí va a hacer es elaborar el proyecto de norma foral en cuanto la decisión esté adoptada. Bai. Beste kontu bat. Bai. Hoy Bildu ha convocado una rueda de prensa para advertir de las consecuencias que podría tener las haciendas forales la bajada de recaudación en los ayuntamientos. No sé si esto es una preocupación para la Diputación Foral, si es así. Bueno, me ha llamado la atención la convocatoria que ha realizado Bildu en relación al tema y voy a intentar dar un poco de detalle porque no sé muy bien exactamente qué es lo que cuál va a ser el emplazamiento que van a hacer. Solamente sé que han convocado a los medios de comunicación para hablar en relación a este tema. Y no sé qué declaraciones han hecho. En cualquier caso, lo que sí voy a hacer es explicarles cómo ha sido todo este proceso de recaudación, ¿vale? Si me permite, primero lo hago en euskera y luego lo hago en castellano. Bai. Nik honen inguruan azaldu nahi dizudana da zein izan den prozesua diru bilketaren ikuspegitik. Eta izan da erabat gardena. Gu Gipuzkoako Foru Aldundiak Euskal Finantzen Kontseiluan ikusten duenen zein izan daiteken edo prebizioak egiten dituenean aurreikuspenak 2024ko diru bilketaren inguruan, alegia aurreko urteko diru bilketaren inguruan, egiten dituen aurreikuspenak dira altuak. Igoera aurreikusten da 4,2koa izango dela. Bai. Eta horrela prestatzen ditu bere aurrekontuak, eta horrela adierazten die ere noski lurraldeko udalei. Baina apirilean bueltan hori izten dira sententzia batzuk mutualistei dagokienak. Eta horrek sekulako inpaktoa dauka diru publikoetan, alegia diru baliabidetan. Bai? Sekulako inpaktoa dauka, besteak beste, naiz eta justoa izan, eta hori ere azpimarratu nahi dut. Justoa da, beraiei itzulketa hori egitea. Baina, diru publikoaren ikuspegitik, inpakto handia dauke. Besteak beste, 2024ko urtean, 4 ariketa fiskal itzuli behar zaizkielako. Orduan, ikusita hori zen, guk aztertzen ditugu sententziak, eta uztailean bertan deitzen ditugu Gipuzkoako Eudeleko ordezkariak deitzen ditugu, eta aipatzen diegu nola, aurreikuspen horiek ez diran beteko, ze mutualisten sententziak iritsi dira, eta horrek edukiko du eragin handia baliabide publikoetan. Eta eskatzen diegu tentu zibiltzeko beraien inbertsioak eta beraien egitekoak aurrera eramateko garaian. Alegia, ez direla aurreikuspenak beteko eta baliabide gutxiago edukiko dutela. Hori uztailean egiten da, Perona diputatu zala. Azkeneko bilera horixe da uztaileko azkeneko astean okerrez bali manago. Jarraian urrian berriro ere Euskal Finantzen Kontseilua biltzen da eta esaten duna da, egokitu egin behar ditugu aurreikuspenak, mutualisten sententzia hauek eragin handia daukate diru bilketan, eta hortaz, 4,2ko hazkunde hori ez da izango, gutxiago izango da. Eta hor, egokitzapena egiten danean, birkalkulatu egiten da egoera, eta birkalkulatzen danean ikusten dana da, igoera 1,02koa izango dela 2023arekin alderatuta. Hortaz, inola ere ez direla aurreikuspenak beteko, eta beraz, aurrekontua ez dela izango, edo guk ditugun baliabide publikoak aurrekontuak aurrera eramateko garaian, ez direla izango nahikoak dena egiteko. Eta hori ere, noski, Eudel jakitun da, eta Lurralde Kontseiluan ere honen inguruan informazioa ematen zaie. Duela 2 aste Euskal Finantzen Kontseilua berriro ere bildu zan, Gasteizen, han erakunde publikoetako ordezkari guztiak egon ginen, bai Eusko Jaurlaritza, bai Eudel, baita Foru Aldundiak ere. Eta hor, esan genuen zan, ekonomiaren konportamendua uste baino hobea izan da, inundik inora ez ditugu beteko hasieran egin genituen aurreikuspen horiek, baina urrian egindako aurreikuspena, alegia 1,02ko hazkundearena, hori hobetu egingo dugu, eta 1,8 iritsiko gea. Hori da egiten dugun egokitzapena, orain dela 2 aste. Jarraian, Lurraldeko Finantza Kontseilua biltzen da hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta honen berri ematen zaie Lurraldeko ordezkaritza zabalari. Eta hor daude, noski ordezkatuak alderdi politiko
bueno, ia guztiak, danak ez daudelako agintean herrietan, bai? Eta horren inguruan esaten zaiena da, behaiek ez dute itzulketarik egin behar, likidatu gabe dagoelako. Eta orduan guk egin behar diegun ordainketan, bueno, aurreko urtean uste baino baliabide gutxiago izan dugu, datorren urteari begira, 2025ari begira, hazkundea ere aurreko usten dana bada, hortaz, honen inguruan informazio guztia daukate. Baina hemen aurreikuspenak ez dira bete, baliabide gutxiago eduki dute bai udalek, bai Eusko Jaurlaritzak eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiak ere. Sententzia hauek eragiten diolako ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiari, Gipuzkoako Foru Aldundiak diru bilketa egiten du, baina gero diru hori banatu egiten du. Eta banaketa hori izan da uste baino gutxiagokoa Foru Aldundiarentzat, Jaurlaritzarentzat eta udalentzat. Eta udalak jakitun dira honetaz hasieratik. Eta aurreko astean bilera egin zanean lurraldeko ordezkaritzarekin etzen ezer esan, alegia ez kezkarik, ez kontrako jarrerarik, hortaz gaurko prentsaurrekoak, prentsaurrekoan ez dakit zer den esatera doazena. Ni bai esango dizuedana da, inorketzuela aurreikusi sententzia horiek iritsiko zirenik, justuak izan ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiak eukizuen gaitasun ekonomikoa horiei aurre egiteko, bere baliabide ekonomikoekin, inori ezer eskatu gabe, horrek inpaktoa eduki duela diru bilketan, inpaktoa eduki du noski Gipuzkoako Foru Aldundiak udalek eta Eusko Jaurlaritzak dituzten diruetan, eta edonola ere, hasiera batean uste zena, baino hobeto konportatu da ekonomia, beraz, azkenean, hasierako alarma sortu zenean baino baliabide gehiago eduki dugu. Eta hemen inork ez du dirurik itzuli behar, bai? Hori bai gertatu da erakunde honetan duela urte batzuk, baina gaur egun inork ez du dirurik itzuli behar, likidazioa egiteke dagoelako. Baina honen jakitun dira alderdi politiko guztiak eta noski ordezkaritza duten guztiek. Eta ez dute zer esan, hortaz ez dakit zer den aipatzera doazena. Edonola ere bigarren elementu bat jarriko den mahai gainean. Bat da orain arte gertatu dena, bai? Honen inguruan informazioa eman dizuet, baina badago beste elementu bat. Eta da, kezka baldin bada, baliabide publikoen nahikotasun falta edo hori erabat inkoherentea da, erreforma fiskala egitera goazen momentu honetan egin duten proposamenarekin. Zeberaien proposamenaren arabera 160 milioi euro gutxiago edukiko lituzke Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta kontakizun hau guztia egiten dizuet, ez dakidalako zer den esatera doazena. Eta gainera, aurreko asteko lurralde kontseiluan ez zutelako ez kontrako jarrerarik eta ez ezara azaldu. Eta orain gazteleraz egingo dizut. Kontakizun luzea da, baina pazientzia guztiz, baina importantea da egitea ez dakidalako zer den esatera doazena, bai. En relación a la rueda de prensa que ha convocado hoy EH Bildu y sin conocer el contenido, de ninguna manera, voy a hacer un relato, aunque sea de qué es lo que ha sucedido durante estos últimos meses en relación a la recaudación fiscal, si esa es la preocupación que tienen. Bueno, en principio, cuando la Diputación Foral de Guipúzcoa y cuando el Consejo Vasco de Finanzas hace la previsión de recaudación para el año 2024, hace unas previsiones optimistas del 4,2% de incremento de recaudación. Durante el mes de abril-mayo, no soy capaz de darles la fecha concreta, durante el mes de abril-mayo llegan sentencias en relación a mutualistas que tienen un impacto muy importante en la recaudación. Tan importante que por una parte, el propio Consejo Vasco de Finanzas está obligado a volver a reformular las previsiones de recaudación y, por supuesto, en el mes de julio se advierte a los municipios de Guipúzcoa de que finalmente no vamos a tener los fondos que pensábamos tener, puesto que ha habido sentencias de mutualistas que tienen un impacto directo en la recaudación. Sentencias que son justas y, por otra parte, la Diputación Foral de Guipúzcoa afronta este impacto económico con sus fondos propios, lo cual también demuestra solidez por parte de la institución vasca. En el mes de julio se advierte, por tanto, de eso a ayuntamientos de Guipúzcoa, que la previsión no se va a cumplir y que, por tanto, tendrán menos
fondos de lo que estaba originalmente previsto. El Consejo Vasco de Finanzas se vuelve a reunir en el mes de octubre y realiza un nuevo cálculo sobre la previsión en relación a la recaudación. Y en el mes de octubre actualiza ese nivel de recaudación y considera que el incremento va a ser finalmente del 1,02%. Por supuesto, esa información se pone a disposición de todos los ayuntamientos en Guipúzcoa, puesto que, como saben, después del Consejo Vasco de Finanzas se reúne el Consejo Territorial. En el mes de febrero, hace 2 semanas, se vuelve a reunir el Consejo Vasco de Finanzas y en relación a Guipúzcoa, los datos que les he dado son en relación a Guipúzcoa, vuelve a actualizar, puesto que toca hacer la liquidación, las previsiones iniciales. Y la previsión inicial del 1,02% o la previsión intermedia del 1,02% se supera y llegamos a un 1,8%. Por tanto, mejoramos la propia previsión del mes de octubre. Y, por supuesto, esta información se da a conocer también en el Consejo Territorial a los municipios de Guipúzcoa. En esa reunión no hay ninguna reivindicación ni posición contraria ni... Esto es una realidad constatable. Por tanto, información desde un principio, sentencias que no se esperan ni por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ni por parte de los ayuntamientos, ni por parte de ninguna otra institución y que tienen un impacto, tienen un impacto en la recaudación, pero tienen un impacto para la Diputación Foral de Guipúzcoa, para el Gobierno vasco y para también los municipios guipuzcoanos, por supuesto. Y ahí sí señalar que, por una parte, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho frente a esto con solidez y que, además, si no se hubiera producido el caso de las sentencias en relación a mutualistas, hubiéramos superado con creces la previsión inicial de incremento del 4,2%, llegando a alcanzar el 5,8%. Pero les pido que contrasten este dato, puesto que con tantos datos me puede fallar la memoria, ¿vale? Si no se hubiera producido la sentencia de mutualistas, que es justa, hubiéramos mejorado las previsiones iniciales. Pero ha habido estas sentencias que han sido excepcionales, teníamos que devolver 4 ejercicios fiscales, tiene un impacto importante en recaudación, tanto para la Diputación como para ayuntamientos y para el Gobierno vasco. Y esa realidad es así y hemos sido absolutamente transparentes. En cuanto tuvimos conocimiento de esto, en julio, la última semana de julio, se llamó a Eudel Territorial, Eudel Guipúzcoa, para advertirles de que los presupuestos que teníamos en marcha en las instituciones iban a verse afectadas por esto. Fue la última reunión que tuvo el diputado Perona en la Diputación Foral de Guipúzcoa con Eudel Territorial. Eso en relación a cómo ha transcurrido la recaudación y cuál ha sido su evolución, ¿vale? Y esta información es pública, transparente y ha sido puesta a disposición y nadie ha tenido una posición contraria. Y si la preocupación de H. Bildu viene por el impacto en la recaudación y por el impacto en los fondos públicos de las instituciones públicas para hacer frente a los servicios públicos, es una preocupación evidentemente compartida, como no, pero es incoherente con la posición que han mantenido durante el proceso de la reforma fiscal, puesto que las propuestas que han elaborado o que han dado a conocer tienen un impacto negativo de 160 millones de euros. Por lo tanto, si su preocupación es el impacto en la recaudación, su posición va precisamente en la línea contraria de lo que dicen. Y esto nos preocupa. Y lo hemos puesto encima de la mesa en varias ocasiones, ¿vale? Porque tenemos que buscar un equilibrio entre la recaudación y, por tanto, garantizar los servicios públicos y, al mismo tiempo, tener también capacidad de incidir en ámbitos que son cruciales para el territorio de Guipúzcoa y para el país, como retos que se han identificado ya. Ha sido un poco largo, pero es verdad que es difícil contestar a algo que no se conoce. Entonces he tenido que hacer todo el relato.
Una pregunta en cuanto al TAP, nada, simplemente saber si el Ministerio de Transportes ya os había dado una estimación de tiempos o para cuándo iba a estar ese informe o cuándo iban a empezar las catas, saber cómo está la situación. En la reunión que tuvimos con el secretario de Estado nos dijeron que las catas no se habían iniciado aún. Lo que sí dimos por bueno es que toma en consideración la propuesta del Gobierno vasco de ir en el entorno de Aralar, y eso es una buena noticia. Por tanto, las catas no han comenzado aún, por tanto, el informe técnico no existe y por eso nos preocupan muchísimo estas declaraciones públicas que se han realizado. La estimación, en principio, hablaban de fin de año 2024, ha pasado y no conocemos ese informe. Nos hablaban de dificultades para llevar a cabo estas catas. Dijimos que, bueno, eso no lo compartíamos de ninguna manera y entiendo que en los próximos meses se dará a conocer ese informe técnico. Pero las declaraciones nos han preocupado mucho, insisto, y vamos a pedir información de primera mano al propio ministro, puesto que de otra manera no tenemos mayor información. Sobre esa reunión, ¿habéis fijado alguna fecha o está solicitada ya la reunión? La información la hemos solicitado, pero no, la fecha no está fijada aún. Lehenengo kontuan ari da, zenbat milioi izan dira mutualisteinako itzulketak, eta horrek zenbatego jeitxera, suposatu du bilketa osoan? Buruz esango dizut. 254 milioi euroko inpaktua izan du, baina nire memorian konfiantza badauket, baina eskatuko dut ere konfirmatzeko, bai? Baina inpaktua handia izan da. Bai. Horren inguruan eman dugu, baina edonola ere konfirmatuko dizuegu, baina 254 milioi euroko inpaktua izan duela daukat gogoan. Berriro diot, 4 ariketa fiskal izan dira, Y sobre esa fecha no fijada de la reunión con Puente, ¿lo adoptáis vosotros con urgencia de se produzca en las próximas semanas o os marcáis un plazo para reuniros con ellos? A ver, la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene máxima preocupación en relación a este tema, puesto que es vital para Guipúzcoa y es vital para el país. Les he informado sobre las razones que nos llevan a extremar nuestra preocupación, cambios de criterio, frivolidad, posiciones tajantes descartando Ezkio Itxaso y, por tanto, pedimos, evidentemente, con urgencia esa reunión, sobre todo porque ni las catas ni el informe técnico definitivo está hecho ya. No ponemos una fecha, pero esto no es solamente para la Diputación. Esto es una infraestructura básica para nuestro país, que tiene ya mucho retraso. ¿Vale? Viboslao, 254. Bueno, la memoria no me ha fallado en esta ocasión. Besterik, ez dago, primeran eskertu denei eta egun ona izan dezazuela.